voknek zon thlani som pakhat inrin ni kan lo thleng tareng mai ai thlatu te kan channel min lo thlir saktu te chunga lom thu kan an soya chi bai kan an buk le veka cheu ole khovel thu thar lang sar te kan han lor le dona kan ti dan thinang bukin India defense lam mangin tun trum bul kan han tran vele anga India hian mason na defense lama lian takin tuna hena nei mek zela khovel sarkar tam tak ral thuam lama in tlan siak mek zinga India po hi ma roi tu ani mek ani kan pon fo ang khan ral thuam le tu ni lova thon chok tu exporter lian tak India hian ni atuma chulam kong chon ke pen mek ani chuti lai chon hei CRPF Central Reserve Police Force hian sniper rifle cheng vebel che som pasari manbor vel zet tur CSR 338 sniper rifle chu an mangdon hi induction an kalpui CRPF quick reaction team hian Karakal CSR 338 sniper rifle hi tuna hian an chop chuaka hi precision weapon chamber ni in .338 lapua maknam ni in cheng vebel che som pasari chumi tanjon contract kan ziaka ICOMM tele limited le UAE Karakal tenen thutlungan ziak defense contract value hi cheng vebel che som pasari man hu zetani dona ICOMM Karakal tenen hian September san hela somni panga khan thutlungan lo ziak to a hi Abu Dhabi base Karakal le Hyderabad ICOMM tele limited te changduni na thutlungan ziani an ni hian an siam chuak dona advanced small arm production India hian kalpui hanidona make in India initiative noya India ramaral thuam siam chua modi tena an thupui chumi huangchunga chuan siam chua anidon ani hei hianin India ram chung siam ral thuam te ati mason dona chutiang konga chuan CRPF hian long range tactical capability lotling tak an nei thei pha ngai rin ani bok Central Reserve Police Force noya quick reaction team hian CSR 338 sniper rifle hi a 10,000 an dong to nge a bolt action precision weapon design ni in long range engagement theina nei ani a chamber hi .338 lapua magnam ni in a rifle hi a barrel hi inches somni pasari ni in magazine khata hian round som vela ka chua thei dona athle thaya telescopic stock ani boka superior accuracy tia soyani aka adik view nia soi ania aren satra aka adika portability hi athatna pakhat ani boka hi counter terrorism helpo lerol rala chete han beina atan le han norna atan aken kolvel po olsam view turanga ania internal security operation apo hi tangkai view turangai ani he rifle hi nisena kan soita kan khan ICOMM Karakal small arm complex Hyderabad siam na kalpui me kania April sanhele somni panga khanin hi hon ani boka facility hi modern hub angin small arm production atan boipui le enkol hani a Indian security force tan an siam chua hi supply tur ani boka tin export market thlengte pon ruam manna an siam ani rifle zani hi atantira chuan contract hi hakal phota hun bitukin delivery hi kalpui tur ani dona esila hi travel turanga yani anakina atul tak le chik zokin kan la lu chil turanga ila hetila hian Indian army chuan tata hausiam loitering munition cheng vebel se sang khajaruk man turjat order an pe order an poma hi India defense tan chuanin bungthar kaina tur pakhatani bok tata defense system le naip limited trunk of chuanin Indian army ina drone siam chuak tur tender an chua hi achang nyamber an nia cheng vebel che sangkha zarugin an changa hi $1 rangjong $1 makta duai cha sumruk panga manin an chang ti na ani loitering munition tunlai hianin rambial boina le in bena hian loitering munition tello hi chuanin malak theiani tolova hi thijil drone kamikaze drone suicide drone angkha ani maya ral thuam pai tirin miram chunga thlolu tirin an hunma anwasupuk dur mai thina hetianga in beina hi mudan wara hian
tlanglon taka kalpui ani mek ani he system a hian za somruk pali hi tata in an changdona abak za som thum paruk hi knife company in an tum ve don thung rom han an siam dan chuan loitering munition hi KM Zabor vel thleng thlok thei turin chutiang chuanin tender a pawh hianin zialan ani a chumi siam chuak thei tur chuanin he company te hian ma han la dona Tata Advanced System te Knife Limited tele Avision Tata Advanced System te tangkopin hei hian buai pui don ani he agreement hnuai hian Tata Advanced System hian cheng ve bel che sang khat man loitering munition supply na tur hi contract han hmu a abak cheng ve bel che zaruk hi Knife Limited thawin an chantur ani Regiment of Artillery ina Indian Army te hianin drone drone je rang tuna hianan mang meka Shaktiban Regiment ho hianin loitering munition engemaw zat an kol boka tin Bairaf battalion po hian an mamawt hu an puang bok ani chutiang chuanin army rang po hian a battalion a zerin drone an kol po hi nang lo ve boka hei drone hi LAC le LOC lama hianin India hian a mamawt tam viau maya nikum lam a Pakistan India nili chungin do nu khan Pakistan khan in dawre nuwa po khan drone tam tak India ram chung aron thlolu tir huk maya amai ro chu poi khoilovin an thlok kir le a chutiang chuanin drone hi an leklam tlanga Pakistan in khatianga India ram chung drone aron thlolu tir nuwa a thlok kir tir le a kha India vona pakhat ani jena kan ponta gang han loitering munition hi soidan thren khatla chuan suicide drone thi chil drone tiang kha ani maya missile ma pok thei thilemo apaya chu battlefield a emo mel maram chunga thlok lutin an mun ma infrastructure poimo te targetin aiwa in supuak thina hei hi lo tak ania highly accuracy ani bok omje chu target tak awa supuak thei chutiang khop chuan thlok fing tak ania GPS manga thunun thei thi atam zok an ni boka hei hi target akadik na chan pakhat ani drone thren khat hi fit sing khat sangli asanga thlok theite thlok chak deuh thlek tele boruaka rei tak cham thei chi te pon oma ama ero chu India ina ankol India sipaiten ankol hi chu military combat drone US ina an man MQ series ang hian boruaka rei tak anom thei lem lova MQ9 Reaper ang te phei hi chu boruaka darkar engemaw zat ni khat chuang zette boruaka an chetla thei nge ani India Artillery Directorate ina anbei seidan chuan tuna drone siam chua tur hian kilometer somnga atanga kilometer sangkhat thleng turin andu tian soya chu siam chua thei ani donem thlasom pani tanga thlasom pariat chungin hei hi an siam chua ngai don bokani tiang chu India chuan a siam chuak thei ngem ti chu zona ani engponi se bei seila hei Russia Ukraine in dona hian Ukraine hian drone lam chuan siam chuak na sa technology sang chho viau ni pana hriata kan no pon to thin ang khanin Russia ram chung ril tak taka Ukraine chuan bei pui thlakin drone a tir luta Ukraine ram re tang KM sangkhat zathum ti vela te Russia mun ma Ukraine drone te hian an va bei phak tlat mai ani chutiang khopa thlok hla thei drone chuing tin ngan siam choti hi sarkar tam tak hriat chak ani mek boka indona ina a hrin le lo thei lo ina an wanga hetiang siam chuak te po hi an ni pakhat ve bokani Middle East boina US Iran in kara in beiton na lian tak tun na ya an thleng le ania hetu kan bo selai thleng hi chuan boruak hi tlemina ziam deuh ni in alanga in beiton na in chan ton na retaliation khatlemin a han deuh nia ngai ani chuti lai ro chuan boruak tha siam tur hianin malak a harsa viau ni in alanga ni chung in beiton na khanin US mun ma tam taka chia a chuti lain Iran mun ma tam taka cheboka engang chi in nge chiat na hi an to hi puan zar ni chi lo ma sela nekin dewa chuan an laron puang le tho tur anga ila ni somli chung in dawlai po khanin US khanin alo chan na saviao me thlona somli chuang zeta chan thlona hanti khan drone te po tel chutiang chu ania tin US khanin Boro ka thlona tuithun chi refueling aircraft engemaw zat kha han chana KC-130 te po pasari lai chan angin anu kha an thu chuate han siam thar le ani kha US pon hausa te po an han phar hial nge ani kha
chuti lai US Israel ina an be Iran kha chuan in US ai khana chan na sadona chiat na tok na sadon ti ero chiang reng mai ani sarkar tam tak chu an US le Iran tuna boina nei mek chu boruak monom siam le turin an kar hlom mek ania Qatar po hian US le Iran chuan Hormuz Strait long kal tlang te homje nei zokan kal tlang le na tur le oil gas sumdon na mumal zoka akal le theina tur mala turin Qatar po hian US Iran angen ni in thu chu na tar langa Qatar hian United States le Iran chu an memorandum of understanding MOU an zia ngai poimo tur le poisa turin angen thar boka in biak na thar thole turin angen bokani Qatari Prime Minister le Minister of Foreign Affairs ni bok Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani chuan eksa posin US le Iran chuan an harsat na te da tha a boruak monom siam thram turin angen ni in Qatar thu chuan a soibok kani hetila hian Iran chuan Israel avova Israel will not be spared if infrastructure is hit the in Iran chuan a soi Israel hian an infrastructure lan mun ma te a be ani chuan Israel chu kan zuwa don hawlowani te in Iran chuan thu chuan siam Iran chuan Israel la ka vona thar chak chu again an ram chung an mun ma an infrastructure eng po in Israel atanga beina to kan i chuanin chu Israel la ka chan let na lian tak kan kalpui chan na tura ni dona Israel chu kan zuwa don hawlowani te in Iran media te chuan Iran ruai tu te thu choyan tarlang Mohammed Bagar Zolfagar Secretary of Iran Supreme National Security Council chuan thu chu asiamin Israel chu omhle hle turle an ram chung beina in nam hnoilo turin ati hetila hian Israel le Lebanon Hezbollah in kara boruak khala om chho zel mai in beiton na in chan ton na retaliation akal chho ve zel bok Israel hian Lebanon chimlama kar an kap ni in Al Jazeera chu na puanga Lebanon State Run National News Agency na tarlan Al Jazeera na puan chon danin Israel drone te hianin Lebanon chimlama kar tlanlai an kapa chu Doha road ani Kafar Reman khobula ani thu soin thile hliamanom thu kan thula Al Jazeera hi chu na la puang lo thung ani US Iran chungchang kan puan mek lain hei Spain thil thleng duam lo zet mai hi hantar lang vele lokila Spain a hian ramkang harap thlak thak mai thlenga heta hian mi som ni pathum an bo meka mi som pahni an thi thu puan ani Spain a ramkang phang hian mi som pahni an thi to a mi som ni pathum tu na hian an bo mek nia soyania Spain chimlama thil thleng ania kang thel tu te hian chhunjan chol lovin kang mei ti top tumin ma an la a an thel mek ani tunlai hian Europe a chon kholum au chu khop maya kholum wangin mi sangte lan thi mek ani kha hi kholum le kang mei chu thilin rem taka ni ome pia le thang wan chu kal kop thei ani lo lain kang mei le kholum chu in rem taka ni thung chu tiang je chuan hei Europe lama hianin France ate phei chuanin mi sangtel an thi der to maya chu tiang kholum tak an torlai chuan kang mei na satak te an chuak ani kha chu tiang bokin hei Spain ate po kholum tak noya kang mei te chuakin chu chuanin boruak du omlo zo ka then chho mek bokani Spain kang mei hi hectar zathum somni vela kang ral to nia soi ania thli a chak boka kholum boknen a in chom ton fu viau ni om takani European Union a Copernicus Climate Change Service in a report anti chuadana chuan June thla hi Europe khothlang lambiala alumber tum nimin lam kha Europe khothlang lambiala alumber ni ani thuan soya kholum lam hi June thla chung hianin chorolin degree Celsius somni point pasari panni ania kumsang jo sum ko pakhata ranga sang ni le somni chunga kholum lam ain degree pathum in atam zo kani European Center for Medium Range Weather Forecast how to Samantha Bargasin asoidanin kholum zual heat wave chu alathleng chhozel don in asoya Europe chau ni lovin khovel mundanga po ngong ala nei zel don khovel poma zon thla kholum zong kha chorolin kumsanga zerel somnga atanga kumsang khot zakwa inkar ain 1.39 degree in alum zoka tifin temperature po asan ber rumani Europe hi khomol pui rang jinga lum kholum chakber ani boka kumena hian kholum zol kai hoya mi engamazat an thi to France Belgium Spain Netherlands le ram engamazat an tur mekani
ole kan thre tengin Iran chuan an supreme leader Ali Khamenei an vui liam ta a supreme leader hlui ayatollah Ali Khamenei chu nimin pialam khan a vuina hun hunung manania anram marlam mazhata phum ani kumin February ni somni pare da US la Israel ina Iran an beina Khamenei hi tha ania khamitum khan atupa amakpa afanu le Mustafa Khamenei nupui Zasra Hadat Abel po thi ni soi ani Khamenei thlana hun hi ni engamazat man ani ta Iran le Iraq khopui rang ranga mitam takkal khom ate chiang chuan phur kwalania terana hun manani nu in Khamenei ruang hi tholeni khan khom khwa lakania khom hi ansa ko mun thianglim pakhatani ve a nilani khan Iraq mun thianglim Najaf le Karbala ate thlana hun manani nu in atlana hun hunung hi ni min pia khan mashata na yani le a tira ro mandan chuan thana hi an ram huna ningani jingda ru ka than turania mara su Iraq hun man arei deu wangin chonudar nia sonania afapa ama thlak tu Mustafa Khamenei chu apa thlana hian in lan lo thunga apa han beina khan hliamna tak atuar ve nia soi ani IRNA news agency tarlan danin Khamenei hi Shrine of Imam Reza phumania hi Iran abiak in thiang him berania Imam Reza hi Shia Imam sompani jinga Iran a phum chun ani ole pon tur chu kan nga view na chugana seilu tuk chuan ani nompal ve thaya khati china khan kan du tok le photanga khovel thil thleng thar thu thar rambel boina international news politics la kai noite he channel a hen ti chu thin nia milonga changin milong evenzel don nia du tok le photang ni man nuam vek ole